te fia e whaafeilo i atu i lenei fo i tae au, ma lo le soifua manuia, o se mele whaafonga o tala la Radio Samoa. Tō mua atu i talo le aso tofi. Tu usao saunoanga al Palemio New Zealand Christopher Luxon i pule ngā nu, ua tatawana toe va ai le leimea o iei tupe. La unga le al Palemia le kone Verenisi fa le tausanga le local government NZ di Wellingtone, a o tu la iei tutono le fale tele a le taki na Convention Center lea na tele tupe, na faalu ai ma o lea lava fo ina ia faa o ngā ina o se faa taitainga. Ele i alo le finangalo le Palemia e na te le i lango ina le faalo le pule ngā nu a Wellingtone. O le se lau valu se fulu miliona mo lea Convention Center i le taimi o loo pangati ai Wellingtone i o ngā paipa wa mo o mia le faaleleia. Faapele tele o a seta tau i le suavai. Sauno le Palemia e au le leile fale, peita ai o le fesili. O se fai unga sa o lea e ave i le faa mua i le taimi o loo pangati ai Wellingtone. Ua wha mautino mai ai fo i Luxon, o lea ua i oe le kāpeneta o le aso e su ele wha au fi mai o ta iala. E fua i aile maua lunga e ngata i tupe wha alua pule ngā nu. Reportia, e le Italia ngō fie councillors na iei ana nafi saunoanga a le Palemia. O loo wa ai nei le matanga luenga leo e vae le se lau fitu se fulu o ava no fai ngā luenga. Ma o se fai ngole a wha asau mai ai le 5.3 miliona. O se tasi leo wha ai unga Italia i le wha atanunga le malo leo lo wha awa waipea o na vaea tangata ngā lulue le malo. Ma o se lau fitu se fulu leo o wha ailo mai o lo wa ai e vaea i totono le whātau sanga o iluma. Saunola ko Messina o leo Andrew Costa o lea fwai numera ele o a fia i lato nei o lo i le frontline service pe ta ia na o tangata ngā lulue le corporate. Ai se talia le asocio leo e tu sa lava po le corporate e a fia i lava le whaatinonga o ngā luenga le frontline. O le vae o lo fuafua le a whaamutai ava no whai ngā luenga i lua se lau fast mal valu. Ma o le lua se lau fast valu o lo o iai le se lau lua se mal valu e le o ngā luea ina. Ai whaatula i mai le fitus mal valu ava no whai ngā luenga. E amata whaatala noanga o lea vae i totono le tolu vai aso, whaamue e whaamautu i le whaai unga o ke topa. To atolu tangata mali liu ai whaamanu alia ti ngā ina le to alua o no le whaalavlave tau ta avale na tūla i mai le awaulia na nafi. Whaalavlave tau ta avale li nei na tūla i mai lata i Geraldine i le te au le tolu, ma o lena tāpu ni aiba se vaengo le State Highway fitu iwa i le Val Tip Lady Road ma Kennedy Street. A o whaawa waiso eso e ngā leo pe na whaafefeo na feto ai ta avale lua wa whaamauti no mai reporti o tangata to atolu wa mali liwo nisi o lea na asia lea vaengo lea tunu. O tangata ti ngā ina to alua o lea na avel helikopa ngā ilifele mai i kalai estete. E lata ile tolu se fulu pasene o tangata na maua parental leave o lea ua toe totongi la fonga a ngā ile Inland Revenue. Whaamaumaunga nei mai la IRD ma o ila tau fo inei na maua parental leave i totono le tausanga whaale tupe lea whaato a o matu. Ta uai le sui o le Deloitte o nisi e mafua na ua suia tupe maua. O le taimi na mawai, po o nisi lava fo i o tupe whaau popo o lo o toi totongi mai e whale whai ngā luenga. Ai mai le IRD o lea lava ile i umailo i longa o la fonga tangata, ma ele o tangata uma fo i na maua parental leave lea e toi totongi la fonga. Ai i lau te lenga o la fonga tangata ni usila e o mai lea sotolu se fulu o Juni o le tausanga le nei. Tasi tesi iwa fitu valu miliona tangata ni usila toe maua refund. Tolu se lau 5.3 wafe ono se lau 5.4 tangata e toi totongi la fonga. Ma le fitu se lau 1.5 afe tolu se lau valus ma le fitu. O lea ele te le se la fonga toi totongi ma ua wha amangalo. Atala muli, ave e sea maile tusa ma le tasi se lau tangata e no nofo i totono se tasi o fale tele i au kilani le tae au nei ono le mu. La tele tulai ono i le tae au lena va ai le asu sau me le pito i lungo le fale tele le nei, ma e wha apeo le fonga fale lona se fulu le e le apartment na mu. E tu whaatasia talo le tae au, wati neia le afi, ma ua tu e fo i tangata i o lato apartments. O tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.